ljubavi ponavljamo riječi psalmopjevca Davida. Evo dana koji stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Vaša svetost, vaše preosveštenstvo, braćo sveštenici, dragi kumovi, poštovani gosti, braće i sestre. Postoje dani koje zaboravimo čim prođu. Postoje oni koje želimo odmah zaboraviti. Ali postoje i oni koje ćemo vječno pamtiti. Današnji dan je jedan od onih dana koji neće proći ni kad prođe, niti će ga izbrisati novo jutro, jer ćemo radost ovoga dana trajno zaustaviti u sjećanju. Zašto? Zato što je ovaj dan ispunjen vjerom, nadom i ljubavlju, jer smo dočekali vas, vaša svetosti, da zajedno sa vama osvetimo ovaj sveti hram kojeg obnovljeno predajemo ovdašnjoj pravoslavnoj zajednici na molitvenu upotrebu. Nije poznato kada je sagrađen prvi pravoslavni hram ovdje u Mrkonjić-Gradu, ali ostalo zapisano da je pravoslavni hram stradao u požaru 3. septembra 1883. godine, kada je izgorio veći dio grada. Taj hram se pominje 1882. godine, gdje se kaže: do u varoši postoji crkva parohijalna od drveta. Izgradnja novoga hrama započeta je nekoliko godina kasnije, a hram u izgradnji obišao je znameniti mitropolit Dabrobosanski Georgije Nikolajević. Novoizgrađeni hram rođenja presvete Bogorodice u Mrkonjić-Gradu osveštao je mitropolit Dabrobosanski Evgenije Letica 1908. godine, a početkom Drugog svjetskog rata ustaše su spalile ovaj hram. Obnovljen je nakon Drugog svjetskog rata, a hram je osveštao episkop Banjalučki Vasilije Kostić 1960. godine. Ovaj sveti hram stradao i u posljednjem ratu i u danima nakon njegovog završetka, dok se Mrkonjić-Grad nalazio pod hrvatskom okupacijom. Nakon rata djelimično obnovljen i u njemu su se bogosluženja nesmetano vršila. Evo, braće i sestre, vaša svetost, dočekali smo danas da krunišemo višegodišnju obnovu ovog svetoga hrama, da dočekamo vas, vaša svetost, da baš sa vama podijelimo radost današnjeg dana, da se zajedno sabrani Hristu Gospodu pomolimo u ovom svetom i novo osvećenom hramu. Raduje se danas vjerni narod Mrkonjić-Grada i eparhije Bihaćko-Petrovačke, što je dočekao dubosti patrijarha srpskog poglavara naše svete crkve. Ovaj narod je prošao progonstvo i povratak i rasteće i golgotu, ali vjera ga je održala i dala mu snage da ponovo sa zgarišta i ruševina započne novi život. Danas je ovaj grad u potpunosti obnovljen. Nema ni traga zgarištima i ruševinama, ali ostali su ožiljci na duši i sjećanje na vrijeme koje se, vjerujemo, više nikada neće ponoviti. Iz muke ovdašnjih pravoslavnih Srba i njihovih žuljevitih ruku i srca predanog u Gospodu iznikla je vjera čiji je plod ovaj obnovljeni hram, koji će čvrsto, vjerujem, sabirati pravoslavne na molitvu u godinama i decenijama koji tek dolaze. Zbog toga sa ponosom mogu da kažem da je ova današnja generacija pravoslavnih Srba u Mrkonjić-Gradu položila ispit vjernosti i odanosti svojoj vjeri, svojim precima, a prije i svega iznad svega Hristu Gospodu, koje kroz, kao što reče apostol Pavle, dišemo, mičemo se i jesmo. Također neizmjerno smo blagodarni Vaskrsnom Hristu, što ovaj sveti hram i blagosloveni dan dočekujemo sa srpskim patrijarhom, koji je našao vremena i volje da bude danas sa nama, da nas počasti svojim prisustvom. Zbog toga, vaša svetosti, u ime svih sabranja, iskazuje vam sinovsku blagodarnost. Ali vam je obećavam da ćemo dok nas ima ostati ono što su bili naši preci, pravoslavni Srbi, koji se neće odreći sebe i svoga postojanja na ovom mnogomučeničkom, krvlju natopljenom, ali i blagoslovenom tlu. Vrijeme u kojem živimo nije nimalo lako, već je ispunjeno strahom i strepnjom, ali mi se uzdamo u Gospoda da će nam obnoviti srca
naše. Kao što smo i mi obnovili ovaj hram, zbog toga nam je molitveno zastupništvo Presvete Bogorodice, koje posjeća ovaj sveti hram od velike važnosti. Ne zaboravimo danas ni upokojene graditelje, obnovitelje, svešteno služitelji i čuvare ovoga svetoga hrama u njegovoj prošlosti, jer znamo da se njihove duše danas raduju u Carstvu nebeskom. Zato smo nastavili ono što su oni započeli još težem vremenu nego što je ovo naše. Ne zaboravimo i one koji su svakako na svoj način pomogli obnovi ovog bogorodičnog hrama, jer ih Presveta Bogorodica neće zaboraviti, jer ona nikada nikog ne zaboravlja. Ne zaboravimo ni mi Majku Hrista Gospoda, Presvetu Bogorodicu, da bi nas njena milost pratila kroz sve dane života našeg. Vjerujući da će današnji dan i obnovljenje ovoga hrama iznova obnoviti ovaj grad i ovaj narod, svima vam neizmjerno blagodarim na svemu i za sve, a vas, vaša svetosti, pozivam da nas ne zaboravite u vašim svetim molitvama, da nam i dalje dolazite i da nas pohodite, kao što vas i očekujemo u septembru mjesecu, kada ćete doći, ako Bog da, da osvetimo obnovljeni manastir Rmanj koji slavi 580 godina. Mrkonjić grad danas je ispunjen radošću i nadom, što je vidljivo na vašim radosnim licima, na ulicama ovog grada, u čiju ćemo istinu biti upisani u današnji sveti i veliki dan. Još jedanput svima vam blagodarim na današnjem danu, prepunom blagoslova, a vas, vaša svetost i molim da nam se obratite, da nas poučite i blagoslovite i da nam uvijek u dobru dolazite. Amin.